Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile laphana wey'ngane zakwethu. Bafowethu, inkulu indaba sila esikuthulela khona-ke izinto-ke ezenzeka emculweni kamaskandi laphana wey'ngane zakwethu. Izinga-ke lokuthenga umculo kamaskandi ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi-ke ku-YouTube, libonakala-ke linyuka ngendlela eyisimanga-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba-ke sibona-ke laphana-ke abaculi bamaskandi bahlanganisa-ke imiliyoni ngesikhathi-ke nje esifushane-ke laphana. Izolo sibonile-ke ingoma yomculi kamaskandi-ke laphana-ke umzukulu-ke laphana wey'ngane zakwethu, nayo-ke ihlanganise-ke imiliyoni-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kwasekuthi-ke namhlanje-ke kuseni sithe masivuka-ke laphana sibuka-ke futhi laphana-ke ingoma kaGatsheni nayo-ke ihlanganise-ke imiliyoni ethi hit after hit-ke laphana wey'ngane zakwethu. Into-ke enhle kakhulu-ke ekhombisa ukuthi-ke amabhinca-ke okanye-ke abathandi bomculo kamaskandi sebaya-understand-a-ke umculo ukuthi-ke uthengwa kanjani-ke laphana online-ke laphana wey'ngane zakwethu. Siyayihalalisela-ke lezi nsizwa wey'ngane zakwethu ukuthi-ke umculo wabo-ke uthengwe kahle ngendlela e-right-ke ey'ndaweni ey'fanele. I-channel hamba phambili, Mkhanyakude-ke sithi siyabonga.